Ushabayini uzokhona ngilosi yami ngihlabeni lo-81 cela bangcwele bangilekelele Thixo namandla onke Ngibusise amen. AmaNazaretha ngiyasaba nginovalo. Wona ngomkhokheli senginika umbhobho AmaNazaretha. Ngiyawuhlonipha AmaNazaretha nombhobho. Wathi umshumayeli umkhabela ijubane liyalimaza kuleli bandla. Ngakho mangabe inkonzo iyabiwe. AmaNazaretha ngihlise kodwa bese ngehlela ngezansi ngenxa yokusaba AmaNazaretha. Ngizobingelela abagcotshwa bami ngokulandelana kwabo ngibingelela ngehelmet engcweleyo yaseSulu amen. Ngiyathemba bangcwele bayangazi kodwa loguqile uNdlunkulu uMaqhumalo kwaZulu le phansi kwamenye amanzi kwaNongoma amen. AmaNazaretha sisendabeni enkulu yokuzokhumbula AmaNazaretha uthingo lwenkosazana. Inkosi uMaNazaretha enomusa mina le MaNazaretha ngimncane inkosi uthingo lenkosazana isabusa bengisemncane ngithe sengiqala ukuphaphama yasiyakhothama AmaNazaretha. AmaNazaretha uthingo lenkosazana behlezi lushumayeza ngento eyodwa AmaNazaretha. Ushembe beshumayeza ngothando AmaNazaretha ethi ena asithandane ethi ungambuki omunye olinye iNazaretha ngese elibi AmaNazaretha ethi singahlekani ebehleze ekhuluma umoya wodwa AmaNazaretha wothando ethi AmaNazaretha njengoba uxova leli bandla AmaNazaretha uyothi umuntu omhla uqhothayo AmaNazaretha kuyobanjani ushembe AmaNazaretha esitotobisa okholweni. Ngiyacela ke AmaNazaretha ukuthi ushemba sikhumbule ngoba ukukholwa kuyilidwa lebushelelezi. Cela ukuthi uJehova angene kithi ngaphakathi simkhonze ngokweqiniso. Ngoba AmaNazaretha ukumkhonza uThixo akusikho ukuba muhle ngobuNazaretha kepha inhliziyo. Ngoba uMaNazaretha uthingo lenkosazana lahlezi lisho lithi asilungiseni inhliziyo zethu AmaNazaretha ngoba ushemba uhlole inhliziyo AmaNazaretha inkosi yobuseni kuswile amen. Tanda
Nkosi Yesu angcwele novalo ngesaba zobingelela abagcotshwa bethu bingelele bashumayeli bingelele abakhokheli xolise kuma wami ngikhokhela ngoba ngisafika ntambama sikhiwane ngolwesine sizohlangana esikhumbuzweni ntambama kube nendlela eyangithatha yangibuyisa late ngicela uxolo-ke mama wami bangcwele sisendabeni enkulu sisendabeni yobungcwele sisendabeni yokukhuluma ngabangcwele kule ndawo esikiyo bangcwele kungcwele siyacela ukuthi uNkulunkulu asisekele asiqoqele amajakha amancane asekele itshela ukugaya asisekele nathi sibe nesekelo esinazo sazi noma sinyathela bangcwele ukuthi sisekelekile sibonga umusa nothando ukuthi usuku lolu lwesikhumbuzo sothingo lokubathiya lusithole sisaphila kunzima bangcwele kuyahanjwa sihanjelwa bomama asazi ukuthi kwenze njani asikhala asazi ukuthi isibili sesikhalayo sisibhekisile sisesikhumbuzo sothingo-ke kuthola ekhaya khulunywa wakubona khulunywa nowakuzwayo futhi kunendaba enkulu eliyenzeka lapha eMnambithi enkumbulweni uthingo lugcina ukuba khona lugcina kwasenkumbulweni uthingo kunobaba abathize owayeyonikela ngenkomo eyonikelela imindeni enkumbulweni bahlezi inkomo zathi nayingena la emontweni zilayishwa le nkomo eyonikela kwabe yokugcina yokungena bathi le nkomo yathi nayifika lapha enkumbulweni yehla kuqala yayishiya lezi vele bezingene phambili bathi yahamba yayongena ngesango lobaba yafika yaguqa sikhuluma ngento yamanje eManazaretha sikhuluma ngento zakudala ukuthi sizwa kuthiwa kudala oshembe babenza noshembe bawuNkulunkulu kodwa thina nasingakuboni lokho ukuthi oshembe bawuNkulunkulu kukithi kusenhlizweni zethu bathi le nkomo yangena esangweni lobaba yaguqa yathena ivuka lapha yaqonda othingweni thola phuma uthingo nobhoko lwaqondana nenkomo lwama yafika yaguqa inkomo yakhuluma nothingo bathi yashaya amadlebe ikhuluma nothingo uthingo lwaselwini isibusisa inkomo yayisisukuma abasemnambithi bayakwazi lokho lapho uthingo lwagcina khona kade likhohlwe kubhoko lwahambe lwajika lwabuya kodwa hawu nayo inkosi sibuya bathi yaphuma inkomo ngesango uthingo lwaselicela abanikazi bale nkomo bebezonikela ngayo basenbayitshela ukuthi hayi inkomo ithi ngeke ikwazi ukuthi ingagcina lo msebenzi abawufunayo ngoba inombungu esiswini njengoba izethwele nje ngeke ikwazi ukuthi ingagcina lo msebenzi bangcwele sikhuluma indaba ezinjalo zoNkulunkulu bethu esinabo uyabona na uzokhuluma ngendaba zasebuhleni ukhuluma ngendaba zoNkulunkulu abasiphethe kuba nzima kuba buhlungu kuba novalo kwethuke ungazi ukuthi leyo ndaba uzoyiqala uyithini siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe ukwethuka asiphe uvala asiphe ukukholo inkosi usisemizweni
unyazilezulu amen. Bangcwele siseyinsukwini zokucelebrate usuku lenkosi yethu uJingo lenkosazana. Bangcwele kuthiwa ngelinye ilanga abafana ababelusile kweleyazela ngakithi emzimkhulu kunomfulo okuthiwa yi-Ibis kodwa bayibiza ngebhisa. Kuthiwa kulo mfula abafana babelusile inkomo, inkunzi zenkomo bazikhatha. Kukhona inkunzi ababeyikhatha nayo babengayazi ukuthi le nkunzi iphume kuphi, bengayazi iphume kulo mfula obizwa ngokuthi ibhisa. Kuthiwa Bangcwele bayikhatha le nkunzi yasuka le nkunzi ephume emfuleni yashaya omnye umfana. Bacabanga ukuthi kanene khona isangoma esikhulu eHardini. Baphuthuma khona begibela amahashi bafika lapha eHardini bafika le nyanga lena isishaya isigubhu balindile okwakuthiwa kwabukhana isibongo sakhona. Mabefika yathi le nyanga mina nawo umthi wokuphilisa umuntu oshawe inkunzi yamanzi. Lo mfana phela uphila khona uphila kwaShembe. Ngeso sikhathi inkosi iThingo lenkosazana yayigcinwe emzini waseNazaretha. Apho inkosi Lange yafike yabuza ukuthi lo mama ibuza endaweni yabuza lo mama nombiza bani lo mama uhlala nalomfana. Bathi simbiza uMamemela. Yathi cha yashaya itafula yathi cha akusimamemela lo. Ubheki Mesiya. Kuthaba bahamba abafana. Bathi sebefikile eBhisa kwakhona. Balwa bodwa bathi cha asili ngapha eNazaretha. Wayisishiya ngenkulu eyasemambulwini okuphuma uNcaba. Kungcono sibuyele kuwe yangakithi. Uma befika bafika uMaNcaba sebalindile esephethe imvubu wathi itheni inyanga kwaMbuthana ayithanga beniye kuye eHardini ayithanga yani kwaShembe apho umfana uphila khona. Baphuma abafana begijima behlele ezantsi eNazaretha apho bafika bathola inkosi yethu uThingo lenkosazana lusencane lisomntwana. Apho lahlala khona lafike inkosi iThingo wathatha amanzi wambamba nje kancane umfana waphila umfana maNazaretha. Sikhuluma ngalo inkosi enjalo inkosi iThingo lenkosazana. Inkosi kushisele kuzile amen. Ngibingelele obaba noJameni nonke ngegameni loNkosi. Bantwana beNgcwele nginovalo. Ngiyesaba ngicela uNkulunkulu angiphe isibindi. MaNazaretha eNgcwele ngimbonile lo uNkulunkulu ehlangene naye namhlanje uThingo lamakhosazane. Ngambona ethuthukeni ngo-2002 ngingakayikhethi inkosi. Ngambona abantwana beNgcwele ngimenywe obunye umama wathi asambe ukhona uNkulunkulu ethuthukeni. Sahamba abantwana beNgcwele sathi masifika ethuthukeni kwakolwesibili safika kuyinkonzo yokuvuka umthandazo wokuvuka. Sangena enkonzweni bantwana beNgcwele kwathi masiphuma enkonzweni wayesethi kunomgidi asambe semgidini
sase sahamba angazi namgidi sahamba abantwana bayingcwele kwathi sisendleleni ngabona ukhona ubaba ufuna ukusukuma ehleli wheelchair efuna ukusukuma yasithi le ntombazane wambona ubaba ufuna ukusukuma ngase akangamnaka ngoba ngangizwa lento engangizwa lapha hayi kwakuduma igubhu kuduma imbongo ungazi lambongo ungazi ukwenzakalani angangamnaka lo mama ngabheka la ngibheke khona ngafika emgidini bantwana bayingcwele ngabona ubuhle ngakaze ngibone ngabona insizwe engakaze ngiyibone ngabona intombi engasangana ngangazi ngithe ngizokakhuza ingcole kwathiwa usesumile ushe isindiza phezulu usesumile lo baba kade bona le ntombazane ngathi ngisathi ngibabaza lokho kwathiwa nami umama kade engabona useyabona ngaqala umqondo wamadideka wangathi manje angathi ngifile ngaze ngayinisa ngathi ukuthi ngiyaphila ngilaphi kanti la ngikhona ngambona lapho ukuthi hayi uNkulunkulu lo ngathi mangifika ekhaya lo baba kwami engakholwa naye ngafika ngacela ngathi ngiyacela ukuthi ngithi khethela Nkosi ngiyibonile lapha wavuma ubaba wasekhaya uNkulunkulu ahambela kuye bantwana bayingcwele kwathi sengike semakhaya ngoba ngangilapha eGoli kwathi sengisemakhaya uma ngifika ekhaya umama wangakithi ekuthiwa uMadlamini uMasithole uGaleka Dlamini sisethembelele lodwa ngasekhaya lo mama lo ehambe emzomusha kukhona inkosi yamakhosi uthi wona amakhosazana lo mama ehlupheka uthi imali akayiphethe wephethe u5 kuphela kaye nawe esikhwameni nokugibela kuphela engekho enye kayenayo mayefika wacela enkosini yamakhosi wathi ngiyacela baba ngicela uqede ukuhlupheka ngiyahlupheka emzini lapho engigane khona lathi uthi ngoba amakhosazane kuzophela lokho kuhlupheka inkosi kusize wabuya lo mama wezekhaya uthe mayefika ekhaya kwathi kwadlule izinyanganyana kwabuye umama babe edolobheni langakithi othukela bathi kadumenyezwa eKasasa wathi lo mama imenyezwa bengimenyezela ngoba akukho engakubhalisa nje kaSasa wathi phela kadumenyezwa sasho sathi siyakwazi wangakithi wavuka ekseni washona khona lo mama uthe efika babemthethisa uMabhalane bathi uhlalelele nungezi ngoba kufanele uzoginqa wabhalisa wangaginqa waginqa laphela wathola umholo laphela usizi ngalolo bantu labantwana bayingcwele ngothi ngoba amakhosazana uNkulunkulu benomusa lo ebenothando kwathi makufika lezi insuku kuthiwa ukhotheme kwahlwa nemini ngoba ngabona ukuthi sekubaba noma wami lo engambona izinto engazibona ezenze ekuthuthukeni kwathi mase kuthukotheme kwahlwa kumina ngathi kaze ngizothi webani esabeleli ngoba uyena kade sengiguqa ngicela kena konke engikudingayo bese uyangipha kepha ushembe waphinde wasipha wasikhumbula sifuthi unya zilezulu wangiphuma esulo ezinyembezi owasula inyembezi zami angangizikhala angifiki nakuyena angaze ngikhulume naye kodwa lapha embekele nginikela khona uyangiphendula ngiyocela uNkulunkulu akosisi wamazi Nkosi singizwe
Nazaretha nami ngumntwana omncane umntwana omncane kakhulu ngiyesaba nginovalo ngicela uShembe angithwale angipha amandla okuguqa phambi kwabayingcwele ngimncane kangaka Nkosi yamakhosi ngiyacela baba ungipha amandla ususuvalo ngipha isibindi lokhu uqile phambi kweHighland enkulu yasezulwini uMaZulu wakwaZunga noNgoma eBuxton emakhosini nami banwele ngizwa uNembeza uyangishiya uma ngihleli ukuthi wakhuluma ngobaba uThingo ngizwa ngilecala uNembeza wami uyangibuza ukuthi uthule kanjani ngoba uthi uShembe ngicela bangazazi lezi ndaba anibatshena nganthiwa bayokhala ngani ihlobo zabo ngicela uShembe ke angiphe isibindi ngoba ngiguqile lapha ngikhulume amazwi azokwakha nafanelekile namahle phambi kwethempeli kube ukuguqa kwami ukuyiloba phambi konyazi lwezulu ungabe kuzisula ngiyacela ke maNkosi mama Nazaretha ayingcwele nami ukukhuluma ngobaba uThingo bengimncane kodwa ekhaya engikhulele kulo uShembe ngimbonile kakhulu nabazali abasikhulisile isalukazi nekhehla elangipholisa bebemthanda kakhulu ubaba uThingo nami ngakhula ngizwa mabekhuluma ngaye ekhaya kwaZulu ekhaya mama lapha engizalwa khona bekunensizwa ebizala umama bebeyibiza umdedele esontweni bebethi umdedele ngoba nje ibithi mayikhuluma njalo ibingashiyi ihlabele bithi mayisukuma ithi imbedele singeniswe emkhonto Jehova thina ngazalo kade nganosiza ngakhona ithi kade sivalelwe namhlanje avuliwe amasango wathi ngelinye ilanga lensizwa ezala umama isebenza esikoleni khona isikole sangathi bethiwa isibusiso yahlaselwa abantu uManazaretha ibheke emsebenzini yahlaselwa abantu lensizwa ezala umama bayilimaza kakhulu lo muntu wayehlasela wayephethe zonke ikhali ephethe ethi spam ezofike emdubule ephinde emgwaza ngazi ukuthi wayezokwenzelani konke kanye kodwa ithi yathi mayehlela nje isihosheni izokhuphela sesikoleni ithi ayibona lensizwa iziqondana nayo yathi mayizabo yathi wena ngaze ngakuthola uthi wathi awungenzeni namntanami esho lensizwa uthi lensizwa ibangisakhuluma yabisa isikhipha isibhamu lapha ejazini uthi yasikhokha isibhamu yathi mayithi yasidubula sathula isibhamu sangadubula uthi yaphinda futhi lensizwa yanqapha yasidonsa isibhamu yathi yasikhokha isibhamu sathula uthi ngathi Shembe ingcwele ethungo lenkosazana ngenzeni na uthi yathi lensizwa hayi namhlanje ilanga lakho ithi yeza yadonsa umeso omkhulu engakaze ngubone uyamxhinqa umkhulu ngendlela ayeyiyo uManazaretha Shembe angazi ukuthi ngathi ubani la emehlweni wayengabonakali wakoboloda ngomese amathumbu ayengaphandle imxhinqa izumese udlikize kanje imdabula ngendlela wathi mayifika esibhedlela ngaleso sikhathi uthi mayisuka lapho lensizwa isimshiya beliminyaka sithi wayese ethule sefile isibona ukuthi ngiqedile akusekho ithi asithatha isibhamu sayo yamphihliza ngathi ukuthi ephihlizeke nekhanda konke nje ingabibikho ayovuka akwenze uthi kwafika ubaba uThingo lenkosazana yathi masiqedile yathi imdedele ngizobuyisa umphefumulo wakho bebeqedile ngawe kodwa ngifuna ukuthi utshele abantu ngami ukuthi mina Shembe ngubani yahamba lensizwa yamshiya efile uthi bathi maye ethi ingqondo ibuya kancane ade sefile uthi wezwa izwi linkenteza kanti ingane ebuye esikoleni ade ziyotadisha ekametric wathi wengane wozani ngapha uthi zeza lezi ngane ziyankenteza akabone emehlweni igazi akubonakala nokuthi kunomuntu ngendlela okuyiyo uthi mazithi hawu zathi lo baba ogade esikoleni umkhulu Zulu uthi zathi ingane hawu onje zagijima zawubiza omunye umuzi lephezulu zawubika kathi cela ngiselekelele iphoyisa nali lapha nalishonile asazi noma liyaphila kodwa iziphumule kodwa ngendlela ayiyo akuthembisa ukuthi uzophila sezwa silele ekhaya nogogo kwagogoda umuntu wathi hayi nasi isidumo umntwana lapha ekhaya uselimele ngathi ushona isithi ingane lapha ngasedamini kwagijinywa waya khona bathi mabefika esibhedlela Shembe ngcwele kwathiwa ayilo muntu ngeke silunge kwathiwa thathani ibhalweni iphuthumise ngelwezane ngoba lapha eKwanongoma ngeke sizakale Thwana ngempela kwashayela special wahanjiswa ngwelezane mayefika khona kwathiwa hayi cha ngeke size sikwazi ukusiza lo muntu unjani baye nje amehle uManazaretha sasibancane thina singabantwana mhlawumbe ngangiko 11 years ngaleso sikhathi wathi mayebuye esibhedlela uManazaretha nathi sasithukile ukuthi umkhuluma impahla zidatshulwe ngomese zimadabu uNkulunkulu waManazaretha uNkulunkulu ngakubona lapho ukuthi wathi mayisinda lensizwa uShembe seyivusile isibuyile esibhedlela yayihamba imemeza ithi mayihamba ihlangana nomuntu emgwaqeni wawathi phendukelwa ikhanda ithi kubantu awufuni awuyi wethembeni bangayishembe izwi layo kwakuyilelo nje noma ngabe ihlangana nobani noma ngabe ihlangana nomntwana imimemeza ithi mdedele singene somkhonto uJehova besithi awufuni uthawuyi wethembeni mawungayishembe
So lapha manje ngithi mangihleli ngizwa kuyavuka ngithi Nkosi yami Nkosi mangihleli mhlawumbe nakuyo ngiyoba necala ngoba ubaba uThingo bekhuluma ngaye ethi ugimbici womhlaba bengambizi ngoThingo ethi ugimbici womhlaba wonke ethi mawungayigimbici wethempeli esho ubaba uThingo lo Nkosi yami manje athi nathi uShembe cela sikhumbule singasuki kulelo nyazi Nkosi yamakhosi ekhumbule ngishimize esiganele kuyo Shembe engakholwa cela ukuthi uShembe sibambe sihambe ngendlela efanele bebone ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba kwathi uThingo ngelanga Shembe ayezokhothama ngalo ubaba uThingo ngilele ekhaya ebusuku ngibona ubaba uyafika ngathi sisebuhleni uphethe imbenge uhamba uyanikelisa phambi kwethu sonke wathi mayefika kimi waguqa wathi mntanami icela okucelayo ngathi mina Nkosi yamakhosi baba ngicela bongikhiphela umama esigodini sosisi wathi ubaba kimi maye ngiphendula uThingo lathi Nkosi yamakhosi sesiyahamba thina boShembe sofike simkhiphe emazulwini ngangazi ukuthi kusho ukuthini mangivuke ekseni ngifika ngithi gogo naku ngibona isibona kahle kanje ubaba ethi uyahamba wathi nje masiqala uthandazo ka9 wayememeza umkhokheli bese duze kwethu uMamhlongo khona lapha emndenini bengwakaZulu wasemakhosini uyamemeza wecela impilo ngisabele ngiye kuye mangifika kuye ethi hawu nathi ngithola ucingo olubuye ebuhleni ngicela utshela ugogo ukuthi bathi ubaba usekhotheme ngathi Nkosi yamakhosi Jehova uhambe kanjalo phakathi kwaleli khaya labantwana cela ukushela sipho ukukholwa singasuki kuye ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngicela Inkosi ibusengizwile Inkosi ngiyazi lezulu amen ngibingelele bonke abagcotshwa nehamente engcwele nami ngithi angisukume usuku olukhulu kangaka lenkosi yethu uThingo lamakhosazana lo okhulumayo mandaba uGandeka Chilizi uthi umshumayeli ubiyela uma ngabe uzosukuma ukhulume uwozisho ukuthi ubani wakabani awubikeli abantu abakuzwayo ubikela nabokhokho bakho nemndeni yakho uma ngabe isesigodini sosizi iyaphakama izwe ukuthi nangu umntwana wethu ekhuluma ngabe uzothini nami uShembe ngicela ngipha amazwi engizowakhuluma noma ngumntwana omncane kodwa ngiyibonile Inkosi yethu uThingo lamakhosazana umama ongizalayo wathi madlula ubaba emhlabeni ngo98 sibancane sabantwana ekhaya emndenini wakithi bebesonto enkonzweni yabapostoli nomama nje wegqoka ingubo lezi zabapostoli uthe uma ngabe kudlula ubaba isimo sashuba ekhaya sabanzima kwacaca ukuthi umama uzothathana hlanganise nani ukuze akwazi ukusikhulisa nodadewethu kuthe ngolunye usuku umama egibele esitimeleni ethi uyozama amatoho ukuze akwazi ukusikhulisa wezwa khuluma ngalo Shembe esiphambi kwayo namhlanje uthe umama mezwa khulunywa wathiwa kaShembe uyakwazi ukubika ucele noma ngaba usebenza ufuna umsebenzi uyakwazi ukocela uthola umsebenzi umama akhe eMlazi eThekwini kunethempeli elaliseduze kuthe ngolunye usuku umama wasukuma wathi ake ngihambe nami ngocela kulo Shembe mhlawumbe lolu sizo olungikhungethe kangaka uShembe nama ngalizwa angihawukele nguthola umsebenzi ngikwazi ukukhulisa abantwana bami nangampela umama wasukuma kusuku leSabatha
waphuma sibancane sizingane sahamba sagqoka naye sahamba saya esontweni esabatheni. Masifika ethempeleni umama wanikela nge1 rand. Wathi Shembe ngicela ungiphe umsebenzi ngikwazi ukukhulisa abantwana lo ngiphe bona. Nangampela uShembe uthingo lobathiya umama wafika kuye ebusukelele wathi uShembe mntanami ngikuzwile ukukhala kwakho namhlanje uvuke uhambe uye eThekwini khona umama ozohlangana naye lo mama uzokuthatha kuse kumlungu ofuna umuntu ozomsebenzela endlini. Nangampela umama wavuka enethemba ngoba wenikele nethemba noma wengamazi uShembe kodwa wanikela ngethemba. Wavuka umama wahlangana nalo mama wathi lo mama hawu sebenzile kade ngangikufuna kanti ubukuphi sonke lesikhathi umlungu kade ngimfuna lo mama lo uma wemazi vele. Nangampela mthathe wahamba noma wafika wamfaka kulomlungu wasebenza uma usebenze side isikhathi kulomlungu uma wasikhulisa sakhula sibancane samakhosazana saze kwaze kwabe uyabona ukukhulu kwaShembe uma waphenduka waba iNazaretha wakhonza esicelele ukuhluma enkosini ngaso zonke izikhathi. Sibancane sabantwana size sihlekwe siqhwebana umama ethandaza athi ngicelela abantwana bami bakhule bayihloniphe bayiphathe kahle baze bagane bathola umendo omuhle. Sikhwebane sinodadewethu sithi hayi uma uthi asigane thina ngeke sigane sishiya uma wethu sodwa yedwa angeke thina siyogana sihleke. Kodwa namhlanje kwahamba samakhosazana sakhula kwaze kwashaya isikhathi sagana siyacela kuShembe sikhumbule. Noma sigane sabantwana namhlanje somama noma singakakhulu sabantwana cela uShembe asiphe ukuhlonipha abayeni bethu. Ngaso zonke isikhathi asiphe ukuhamba ngendlela efanele asiphe ukuyithoba asiphe sibe nomehluko phakathi kwabantu abangakholwa. uShembe akabusisa amazwi esenwasi. Anazaletha amahle enkosini ngiyazibongela kwaphambuka kwaba ingcwele ngalolu suku namhlanje lwesabatha kukhulunywa ngenkosi enkulu ukhulunywa ngoThixo lenkosazana. Ngabonga uShembe. Lo okhulumayo umanene oganeka ngidi entabeni zakamaphumulo. Ngabonga uShembe. Anazaletha amahle enkosini ngibingelele zonke izihlalo eziphambi kwethu njengamanje. Ngabonga uShembe. Anazaletha nami ngumsebenzi oThixo lenkosazana ngaba yiphutho ngaba yiphutho elikhulu mangabe ngingasukumi ngikhulume ngoThixo lenkosazana. Anazaletha amahle enkosini ngoba nami ngiphenduke ngalo. Anazaletha amahle thina ngasekhaya ngasingayazi indaba kaShembe. Sasizwa lesizwe laleyo nto engaze ifike ngasekhaya anazaletha amahle enkosini. Waphenduka umfundisi uDladla anazaletha amahle enkosini. Ngiyacela uNkulunkulu kaShembe umfundisi uDladla amkhumbule anazaletha amahle enkosini. Ngoba wafaka uNazaretha ezweni laMambuka. Wawumuzwa nje umfundisi uDladla anazaletha amahle enkosini esehlabelele esangweni sevungazele esekhuleka esecela ukungena.
Uthe ngelinye ilanga engakafiki kithi manje azothi amaNkosini sisezwa ukuthi umfundisi uDladla ukuyinazaretha uphendula uyinazaretha. Sithe siye ekhaya nodadewethu saficana naye. Sithe ngene emotweni esasigibele kona wangena. Wasekhuluma lezi ndaba manazethu amahle enkosini. Wakhuluma lezi ndaba manazethu amahle enkosini emotweni esasigibele kuyo. Samlalela lo sisi. Wakhuluma ngoShembe balasa amahle enkosini wakhuluma noShembe sakhuluma sodwa nosisi ukuthi hayi. Lo baba nje obekhuluma nje alesambe siye lapha esontela khona sizwe ukuthi uthini. Sesimzwile ukuthi uthini manje amahle enkosini sesifuna umzwa lapho esiguqe khona esigodweni lapha eguqa khona. Manje ethi amahle enkosini kuthele ezonsuku kwaselimala ubaba wadutshula ubaba wena amatekisi la eGoli wadutshula. Uthe manje dutshula ngacabanga ukuthi hey la uDladla kwakhuluma ukuthi uShembe mhlawumbe ubaba nje lapha ekhona engamphilisi. Sahamba nathi manazaretha amahle enkosini esontweni. Ngafike nganikela ukuthi ngicela ubaba ukaShembe lapha ekhona amphilise ngoba ese-asiyuma. Manje amahle enkosini ngalokhu ngiye esontweni thele ezonsukwani baba vele wadlula emhlabeni manazaretha amahle enkosini. Wasanyuka seza la eGoli salanda wangcotshela la eGoli sanyuka sasa la eGoli. Manazaretha amahle enkosini emngcwabeni kababa kwakukhona amanazaretha wahamba umzala kababa wahamba uLadla amanazaretha wayemazi uShembe ukuthi uNkulunkulu. Lapho emanazaretha emngcwabeni kababa kwakukhona umfundisi umchunu yena ngimkhumbula ngoba wayichaza. Ngoba ngangakayazi kahle indaba yoMnazaretha. Kodwa ngiyawakhumbula amazwi awakhuluma emngcwabeni kababa amanazaretha amahle enkosini wathi nene njengoba sikufihla namhlanje siyacela ukuthi kuphela amaviki amabili ngelesithathu ubuye uze emzini wakini uzokhuluma ngoMnazaretha uthi uShembe umficile ngale. Ngicela uNkulunkulu akwamukele ukuze okhuluma utshela abantwana bakho uShembe ubani. Manazaretha amahle enkosini khona abantu abathi mabekhuluma uze kushaqe ikhanda ukuze ukuthi umuntu okhuluma nje umuntu obekhuluma nje ukhuluma ngoNkulunkulu amaziyo futhi uyagalanda ngaye makabonga uShembe. Kwadlula amasonto amathathu manazaretha amahle enkosini amabili. Uthe ngalesithathu wafika ubaba manazaretha amahle enkosini kimi. Wafika ehamba nomfundisi uKhani engibambe la emahlombe baba engigquba engibambe emahlombe. Umfundisi uKhani ngala eceleni kwakhe. Wafika wanginikeza umfundisi uKhani wathi umfundisi wathi nathi ingane ezongikholela ngoba mina ngibangisakwazi ukukholwa emhlabeni makabonga uShembe. Wathi nathi ingane ezongikholelwa ngicela lengane ingikholela. Ngaphapha amandla amahle enkosini ngathuka ngathi yini yenzekayo empilweni yami umfundisi uKhani ubaba usho kanjena ngalosikhathi nazo manazaretha amahle enkosini ngiqomile sengiqomile kangidi. Ngathi bazoyivuma yini lento ngoba inkosi yoMnazaretha amanazaretha neyazi ukuthi kadidelelwa qhale bingelutho kubantu nje bingelutho. Ngithe mangibika kule ndaba manje amahle enkosini kumkhwena wami uthe ngicela ukukholwa wathi nayi khulileka kukholwa kunankinga nami mase ngikholwa ngiyokholwa khona kaShembe makabonga uShembe. Ngaphenduka manazaretha amahle enkosini ngakholwa. Emzini wami bayazi le ndaba manazaretha amahle enkosini uShembe uNkulunkulu. uShembe manazaretha uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. uShembe wenza into engekho ibe khona. uShembe uvula iminyango evaliwe makabonga uShembe. Ngaphenduka manazaretha ngayinazaretha emzini bathetha kakhulu manazaretha amahle enkosini ukuthi le ntombi ekomela ikhaya iphenduka ibe yinazaretha ngamagama athi. Ngatshela uSipali manazaretha amahle enkosini wayinazaretha ngahamba ngakena ngathi nayi ngiyashiya mina emzini ngiyayeka phela ngiqome khona wathi ngani ngathi ngeke ngiyeke mina ubaba ethi ngihambe ngomkholelwa ngenxa yokuthi ngiqalile. Wathi ngeke wathi Sipali belezela wathi bazovuma wathi uShembe uNkulunkulu mina ngiyamazi. Wathi bazovuma ukuthi ube yinazaretha ngathi Sipali ngeke bayagalanda ngiyazizwa ukuthi bayagalanda wathi bazovuma uShembe uNkulunkulu. Hayi uShembe manazaretha amahle enkosini angazi ngamchaza kuthini ngoba kwamina emhlabeni mathi uShembe angaze ngimkhele mhlawumbe ngabe ngangisekho makabonga uShembe. Manje manazaretha ngaqhubeka ngathi ngiyakuthanda uShembe. Bathe besuka bangithatha amanazaretha amahle enkosini. Ngithe ngithathiwe ngikhona emzini. uShembe wasebenza ngendlela emangalisayo. Ngithe sengilale izinsuku ezimbili ngikhona.
ngithe ngizomfundisa uDladla wayehlabelela esangweni ngashawuva ngathi ayibona umfundisi uDladla nje loyo wayehlabelela esangweni wayecela ukukhuleka akamazi nokuthi ngikhona lapho Manazethe Mahlenkosi kodwa uzwile ukuthi uyazi ukuthi ngoba ngigqobe lapha ngithi ngoba sengikhetha uShembe njena ufuna ukubachazela ngoShembe ukuthi uyini ubani wayecela ukukhuleka wayengena babemvulela ukwangena wafike wahlala wasecela umama wakhona wacela ubaba wakhona wafike wabatshela ngalezi ndaba ukuthi la ekhaya ngizwile ukuthi intombi eqomela ekhaya ikhetha uShembe ngizothi mabe ifike la ekhaya nihloniphe uShembe uNkulunkulu ngezathu nje njengoba chazile bathela soba basemkhazela ukuthi hawu lo ntombi sithathile la hawu wathi lana wathi hawu wathi ngiyacela ukuthi nihloniphe ngesabatha mase kushona ilanga nitshetha iphakudla nidedele esontweni nithi iphakudla ezokudla bese iphatha ukudla kuyiphakudla ezokudla ngakusasa baphuma bedelile Manazethe Mahlenkosi baphuma bekhuluma bodwa bethi ha kanti uShembe unjani kanti uShembe uNkulunkulu ngathi ngiyabuza uDladla ukuthi uthini bekhuluma bodwa bathi befika kimi bathi makoti mangabe uyiba wehlanu osheshe upheke kade ukhona uDladla lana uDladla ezositshela kanje ukuthi uShembe unje bavuma bamvuma uShembe Manazethe Mahlenkosi ngikhumbule amazwi kaSibali ngathi mangimtshela ngithi Sibali uthi bawukangida bafuna ukuthi ngibe yiNazethe wathi Sibali ngithi kholwa uqhubeke wathi ungathini mawukuthi wena uthi uyabiyeka umNazaretha kanti isono segazi yangithi lokuzwa kuwe wathini mawufika wena phakathi kwalo yamuzi uphenduke wonke wamaNazaretha ngokuthi wenayo usushiyile isono segazi yangithi libuze kuyo uthini Sibali ngathi Sibali sho kanje wathi la ngempela Manazethe Mahlenkosini uShembe uNkulunkulu namhlanje yamana umuzo wangithi uphendukile wamaNazaretha wonke makabonga uShembe kanti nowakithi kanene Manazethe Mahlenkosini ngase ungamkhetha inkosazana uShembe ngiyintombazane ngokukhuluma kaMfundisi uMchunu ethi Shema nene vuka ukhulume ngoMnazethe wavuka wakhuluma ngayikhetha inkosi waphendula umuzo kanene wawo Manazethe wonke makabonga uShembe Manazethe uShembe uNkulunkulu ube neqiniso lakhe futhi umthembe uNkulunkulu wakho ungabi intelefele ngoShembe umthembe ukuthi wazi mangabe ukhuluma into ngoShembe ukhuluma ngento ezokwenzeka Manazethe Mahlenkosini ugalande ngoNkulunkulu wakho mangabe ucela into ungasho ukuthi ucela kuDudu wakho ucela kwakho wazi ukuthi ucela kuShembe njengoba emthandazweni manje Mahlenkosini wokulala esho ukuthi mawuthandaza ngekhathi zonke uthandaze wazi ukuthi ukhuluma nobani ungakhulumi nje ungazi ukuthi ukhuluma nobani ngiyacela Manazethe Mahlenkosini unyazi lwezulu njengoba ngidukile lana akhumbule umuzi engigane kuwo Manazethe Mahlenkosini awukhumbule ngendlela emangalisayo wewenze lo muzi ukhazimule ube muhle nedala zakhona uShembe ayikhumbule ngoba zangenza into enkulu Manazethe Mahlenkosini zangenza ukuthi ngayiNazaretha ngizangenza ukuthi ngaphelela phambi komuzi wakangidi Manazethe Mahlenkosini ngicela uNkulunkulu waShembe lapho ukhona awukhumbule ngicela wehlela ezansi inkosi kusele kuzwile ngicela ukuphakama kwami kube kuhle kwabangcwele ngibingelele iy'nhlalo zonke zobaba abagcotshwa ngibingelele omama Mkhokheli ngibingelele ihulumende enhle yabangcwele ngicele-ke ngithi lona eguqile ngithi uSiphiwe Mavuso Chipani ngicele nami ukuthi akuvumi ukuba ngithule noma nginovalo ngisaba kodwa kuvuma ukuba ngithule ngaleli langa elikhulu kangaka elisabisayo elikababa omkhulu uThingo lokubathiya
njengolonkosazana ngithi mina-ke kimi kufika izinyembezi njalo uma ngikhuluma ngaye noma ngimcabanga ngiyakhala bangcwele mina ngoba wayeyinto zonke kimi. Nanamhla noma ngisaqalekile kwale ngimbize ngimemeze ngithi baba mkhulu, ngithi namhlanje la ngithi ngaba ukuphi, ngithi ngoba ngisele kulelizwe ngisele ngimangaza ngoba yena into zonke kimi. Ngithi nginesifungo esikhulu naye, izinto abengibonisa zona, izinto abengikhombisa zona angikhalimela, afika ngibakhulume kulena indlebe lesincele angitshele izinto ngithi bangcwele ngiyesaba. Nanamhla ngingathuthumela ngalelanga elikhulu kangaka lesikhumbuzo sikababa mkhulu uThixo nokubathiya, ngithi wayesho njalo ngaso sonke isikhathi athi ilizwe seliyagoqwa, athi ilizwe liyagoqwa bangcwele, athi ngizawuhamba, athi maNazaretha athi angisangizwa, wathi angisangizwa nokuba ngithini ukuba ngiyini, athi ngizawuhamba ngingene ngale endlini kababa mkhulu, athi ngiguqe nginibike maNazaretha ukuba angisangizwa. Ngithi ngiyamkhumbula ngey'khathi zonke ngey'nsuku zonke ngithi maNazaretha, ngithi akekho uNkulunkulu esiyawumbona ngaphandle kwaShembe, Shembe uNkulunkulu ngazo zonke iy'nkathi. Ngithi nyane ngibona mna, ngithi ngihlule iminyaka ephelile lo, ngihlule izibhamu, nangithi ngiyahamba bengivimbe ngingabazi, ngibuze ngithi ho kanti ngenzeni. Basuke lapho begijima ngathi bayahlanya abantu bathi ngifeke ejubane, ngithi Shembo ingcwele, ngiguqa phansi ngithi Shembo lamayekiso, ngithi hawu uyingcwele baba ngenkathi zonke, kanti khona bengizokhonjwa ngesibhamu ngenzeni. Ngithi hawu maNazaretha, ngithi uShembo uNkulunkulu ngasonke isikhathi, ngithi uyingiphepha, ngithi nami ibandla elisha lingamazi uShembe engakamboni. Ngithi hawu abantwana basezulwini, ngithi qiniselani, ngithi kusekhaya kaNkulunkulu lapha uShembe uyaphila. Ngithi ngicela-ke ukungena entshumayeleni eyomntwana enhlangakazi lapho ingane yayi ingaboni emehlweni, ingaboni emehlweni nje ingane kuyinhlangakazi ingenile inkonzo, bayizwa ingane imemeza ithi hawu mama amaNazaretha angaka, hawu mama amaNazaretha angaka mama. Yabe isikwazi ukubona emehlweni. Ngicela-ke ngithi uNkulunkulu njalo, ngithi maNazaretha ungathi singabamba khona lokho esinako nalokho esakuzwayo ekuqaleni, ungathi lento ingasilahlekeli, ungathi singahlala njalo sibambisisile lokho esaphiwa khona, ngokuba saphiwa khona lokhu uNazaretha ngomusa, nathi sibamukele ngomusa size sibugcinisise. Ngibonge ngithi inkosi ibusise lokho enikuzwile. Sing